Gdje su? Ajde dole. Hajde. To Mile ferma. A Jure naprijed. Ti pazi. Eto je. Ne mogu vjerovati. Čovječe, pogledaj ovo. A šta? Bravo, bravo! Odakle se dikne? Ovdje, ispod. Pogledaj kako ili mi čoku završio ovolikom drvom. Ali ja mislim da je ova... Dobila je malo. Zadnja moja, ne? Ne znam, zadnja nije 100%. Pogledaj ovo, evo ovoliko mi je raširilo. Bravo, Lili, bravo. Kad sam opalio lampu, ne išla skrenula. Meni je drvo smetalo. Nu pogledaj koliko mini govori. Drugi nisam uspio pucat uopće. Nisam drugi, samo prvi. Jesi ti